umuriro w'Imana, umuriro wahwemuyera, mana turasa ku muriro. Mwese mu izina rya Yesu Kristo turashima Imana ibaha igitondo cyiza ego nk'uko amatsiko byumva. Turashima Imana ko turi ngaha ahantu tubayeho ejo tuneruka ngaha urusengero atumwe rwa kera twari twaratumiwe ngaha korali y'abakozi ba leta tuneruka ngaha nareze usanze urusengero rwaramaze kugera aho rugeze gushika amahingo n'Yesu nahabwa icyubahiro. Mbere nanjye uko bize nitwa Namahoro Teste nagisanzwe nkora ibigo by'Imana agere ku Mugara ngo ndubatse gusa abantu 5 icyo hari wambwiye ngo twibwiye neza ngira ngo sitombo ndiwe umubyeyi wanjye nawe akaba ari pasiteri Yafeti asanzwe akora ku Kayange ubu. None rero turashima Imana rero kubona umunsi nanjye ishima kuvuga ijambo ry'Imana dukorera Yesu nahabwa icyubahiro. None rero tutabatebetse nk'uko mwabumvise ibikorwa byinshi biri inyuma bivuga ko tudatsinda cyane. Tuzingurure umusiguzi igice cya 3 abantu barashobora kuba bagafatana urugendo mugabo batigeze bavugana ubundi datavuye ngaha ego tuba tubaze ko tuzohereza umukozi w'Imana ateye iteka tukamwerekeza ko twamaze kumushimira aho twize tuvuga tuti tuzosoma hehe naho twajyama naho tuvuga tuti bizogenda gute Yesu wawe tujyama gusa tutuka urira ngaha ako rero ndavuye kumenga acimwera atugombeho dusomere umusiguzi igice cya 3 turahera ku murongo wa mbere dushyize ku murongo wa 5 turasoma tunyarutse. Urupapuro ni 752 ku batarahato. Imana yashingiye ikintu cyose igihe cyacu. Ikintu cyose gishyizwe igihe cyose cyacu kandi igikorwa cyose cyo munsi y'ijuru gifise akanya kacu. Hari igihe cyo kuvuka n'igihe cyo gupfa, igihe cyo gutera n'igihe cyo kurandura byatewe, igihe cyo kwica n'igihe cyo gukiza, igihe cyo gusambura n'igihe cyo kubaka, igihe cyo kurira n'igihe cyo gutwenga, igihe cyo kuboroga n'igihe cyo kubyina, igihe cyo gushyibura amabuye n'igihe cyo kurunda amabuye, igihe cyo kugumbirana n'igihe cyo kwirinda kugumbirana. N'amajambo Imana mpati gusangira mu kandi yema ngira ku musiguzi nkamwembera akasiga cyane. Umusiguzi yarakikwe kari mwemera yari yamugendeye ugiye karaba rero nk'igihe tiko turabona igihe Salomo yandika ibintu byere kuri no bintu haciye kabisi cyane, ariko mu tuga turasoma Bibiliya mu byavuze byose biko biraba. Ngira ngo murabona igihe tugezemo ariko atubwira bati kiragira kugumbirana si binobona ndavuga ko bajyana nukuvuga nta kintu kimwe kiri munsi y'ijuru kitazoshika. Hari igihe cyo kuvuka, hari igihe cyo gupfa. Ugombe gufise imyaka myinshi, ugombe urambe umenye ko uzopfa. Ngoba ndakubwira ikintu kimwe, wowe muri ngaha waravutse umunsi uriho uriko urakorera Imana, abandi bari gukorera Imana, umenye iyo migambi yawe ufise uzopfa kandi uzoyisiga. Icyo bakiza no guhanura rero uko bazakorera Imana uyu munsi ugategekanya ubugingo bwawe, ugategekanya ibitiyo byawe, ugategekanya kugaruka kwiyo kirandi yawe uzoshikira, kuko uyu munsi dukorera abantu benshi gukorera Imana babihebwe. Ngoma ndakubwira rero harimo abantu bishimiye ubwiza bwawe, bari mwiza gusumba mu Salomo, bari umubwiza umutunzi gusumba Salomo. Turafise abantu benshi babaye ibihanganye ngaha ku isi, ababwiza tuko dufise babaye abana ngaha ku isi aho umunsi batakiriho. Turafise n'abandi aha muri Bibiliya batubwira ubutumwa ba Yohana ba Petero uyu munsi ntibakiriho. Uyu munsi ijambo ry'Imana batwigishije turiko turabwira uyu munsi, ijambo ry'Imana batwigishije uyu munsi turiko turabyumva. Nico gituma ndabona uyu munsi munamuseye ngaha ubona mushakije ngaha ijambo ry'Imana y'ibyabagize ubu. Rero ngo ndakubwire wangu umenye ubyumva ubihakana, hari igihe cyawe cyo kuzova ngaha munsi. None tugutegura iki?
uyu munsi batubwiye uyu munsi tutanzeza umisiyoni yose ahantu iri bateguye yuko ari umunsi w'amashimwe gutanga ibyimbu aho wo kubazori ngaha aho wese mwazanye amashimwe mwese mwaje gutanga amashimwe arabyo mwasize muhira uwaje kuraramye mugabo wasize gushima n'imana yabiziga gushima ibyo Imana yaguhaye wanda kubwira hatetse cyose isi yose n'ubusa cyangwa n'imbira nagitegereza ugiye muri banki aya masaha y'umugoroba abantu baratwara amafaranga menshi bagatwara kubika mugabo ujya mu nta cyo kuyabika hageze bataha yugaye mu muryango ufashe urufunguzo yandika n'ubusa yose n'ubusa turambara amapantaro neza ko ukamara ipantaro neza ugashaka umukaba ugaca wandika uti n'ubusa uratora igitenge urakenyeye ugakenyera wandika ubusa yose n'ubusa rero korera Imana bishoboka korera Imana kwishoboye ahangama ndakubwira akanaka Imana yadutonde igihe cyiza cyo korera Imana ubutumwa murabwumva abakozi b'Imana barasemera bigwa tanga amashimwe korera Imana umunsi kirambye uriko rondera kudurindira abanama abajya abakozi b'Imana bakora nta kintu bageze ngo baziga abarongo bako bashikane mu ijuru wabona kubwira bene data kuri namarero wowe umusuri ngaha ukabuzi yuko wiraramiye mayuko rwose uzobisiga ngaha kwisi era amara abantu bese bakuza tunga abantu bese bagenda bakiniga uba kujya ntanaje ari icyabe cyoco gipfuye gusa umwuka ivuyemo ikintu cyambere banza kuraba babanza kuraba umufuko uzora n'umuntu kizakisa mwibarura ngaha icyabe banza gukora banza kuguta amafaranga kufisa mu mufuko uyu munsi ugasatira karitana Imana bagateka imice cy'abateka muri gateka bigasigara abandi bataruhi nawe ugasangiye muri gihono ugasangiye nawe ntakibona kigiye kiguherekeje kandi kondo mu ishengero ubona gusabira uyu munsi rero wikebuke umunsi umugeme yuko byose n'ubusa korera Imana ukibishoboye korera Imana ukibasha ntabwo bakiraho ngo uramutse washimwe kutazuvugana iki umuntu wese atanditse agize gute umuntu wese atanditse yarose icyo gituma ku bidore umuntu wese niyumve turaje ko naje akaba umunsi w'amashimwe rero nazanye iki ndagushyira gushima Imana iki kutika mwaka wose cyo gituma mutoma abantu benshi indimo zabo dosanga zimwe zimeze neza kuko barakorera Imana ubundi ukazotera ibyawe ukazona bitira biyoka ukibatana ni kubera ibyo mutakimereye kuri ikibazo ega mugikorera Imana n'Imana nayo tubagende mu yakizigama n'abasoma bakayitinya igasho igitiyo kweli urakorera Imana ukuye muri shenera Imana none rero uyu munsi rero nahawe kuraba nahawe rero niko zahiye ko turi mwisi turabise ibihangane byinshi uyu munsi batakiriho turuza mwese bakorera Imana uyu munsi batakiriho ariko rero muri abo bose aha ni kuvuga kuzozuka uburyo bubiri harimo abazozukira umarama harimo n'abandi bazozukira ijuru bazozuka kandi gushima ibikorwa bakoze none muri abo babiri ubona uzozukira iki uzohedora nk'impera ki wakoreye Imana iki wamara iki Imana iki hagati umwose birabare nahawe watayandi Yesu n'abahezagire ijambo Imana yampaye buri wese ahari irashisha kwiyumvira uko ahari mwe mwenda gusura ibibazo ngaha nimba turatsuba utazaye wabuye muri abo mwera ariko aragusura ikintu kaha wumvire muhemwera aratari umwanya mwiza wo gushimira Imana aratari umwanya mwiza wo gukorera Imana ndabona igihe cyaba kigera mugabo tarangira rero ukabuzi ko nawe ubabaze kurera umwanya wo gushimira Imana aya mashimwe mutanga niyashingiye agatuma nibyo musaba Imana ifita kubishura kuko nawe urayikorera nawe uko nawe urayishimiye mwishimiye nawe hageze iyo kwiza mwirinde yukiza mwe bigoye yo nawe uruco wishuza Imana Imana urayishuza Imana ko tena rushamiye ko nasize n'ahore Imana nanjye mu mabanza baradogenda gute Imana gikinga kubishura nawe kandi kuguzigama Yesu n'abahezagire turagushima Mwami Yesu turagushima ugira neza turagushima Mwami kubundi babaza batugiriye Mwami rero isingo ryawe rirakora ndere Mwami Yesu mwa yose imbere yawe Mwami bashisha kubana natwe ushiye kutugira neza Mwami basigaye n'umukozi wasigaye mu Mwami Yesu dukoreshe Mwami mu izina rya Yesu Kristo turafashe ubutware bwo mwijima baba dayimoni baba baza kutishengero bigatuma abantu badaca bugufi bigatuma abantu bihana umurenzako mu izina rya Yesu Kristo turabasabye bafatwe mbi ufate ijambo Mwami abare wivugira abare wikorera